Pakiabot na po ito ng trophy. Pakiabot na po, pakiabot. Yan. Troy. Mr. Troy Basilio. Gary po, Gary naman. Yan. Gary na malimutan. Commissioner, please. Kapitan. Dito po ang nakayabay ng partido Gary na malimutan. Iward tayo po kay team. Tanong mo pa. Ayun. Okay? Mr. Troy Basilio. Yan. Ito po na eh. The cash prize and the trophy. Yan. Palakpakan tayo po. Yan. And of course, the most valuable player. Most valuable player for the finals and the league. From San Juan, Dominic Dizon. Yan. Yan. Dominic Dizon. Yan. Yan. And of course, for the champion. For the champion, 2012. And the last prize from Sanoy. Sanoy Sausage. Evangelist. Yan. Yan. Okay. Ako pa, magsama-sama bata magpa-picture tayo masalisi. Yan. 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 Palakpakan tayo po yung team Sanoy. Yan. Sampin tayo, manokar nyo. Sampin. Bato. Yan. Amo po. At dyan po ngayon kailangan din ng cash prize. Ibigay nyo yung pangurin po. Team manager po. Team manager. Wait na. Palo. Hello. Yan. Palo po. Maybe here from Engineer Dakuya. Maybe here from Engineer Dakuya. Dito po message sa Engineer Dakuya. Yan. Ate po Engineer Dakuya.